नुंथिलदा यावसंग थाबल चोंबियु सुमांग कुमई तौबियु हाइना KCPMC प्रोग्रेसिव ना अपील तौरी BJP गवर्नमेंट यावसंग अमसुंग सुमांग कुमई थिंगलकलिबा असि चटनबा यारोय नुंथिलगी मतमदा थाबल चोंबियु अमसुंग सुमांग लीला तौबियु हाइना आयना थिंखरबा लालहुलु KCPMC प्रोग्रेसिव की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी महई खोंबा मैतैगी सेरोलमन हाइरी People's Republic of China Hubei province की कैपिटल वुहान की साइंटिफिक लेबोरेटरी दगी लीक ओइरखी हाइना समम नखिबा सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 हाइना खंगनरिबासी WHO हाइबडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना COVID-19 हाइबा तामदा मालेम मियाम खुदिमक्ता खंगनखिबा अमसुंग वायरस असिगी स्टडी ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनोमी बायोलॉजी ना February 11, 2020 da novel virus amani haina section wafam lauthokhiba COVID-19 asibu ngasidi political party maruaina leingakpa yaitong phamdong ba mi kharagi ngakhan onthoktuna micham miam da political gaming fireball ama oina sinarakpagi mami chauna kangleipak haibadi manipur asida taba horakle haiba wafam su thamlakli Serolesn makha tana hai COVID-19 की सेक्शन थोरंग लोखटपगा मरी लेना मणिपुर दा पालिबा सुंगसिनबा BJP गवर्नमेंट ना लाकदरिबा यावसंग अमसुंग सुमांग कुमई पांगथोकपदा अथिंगबा थमलकलिबसी तसेंगना हाथुबा अमसुंग वाखल मपुंग फाबा वाटपा लेंगाक चलाइबगी ममी अदु मालेम याम द उथोकसरकपनी BJP गवर्नमेंट ना COVID-19 थेंगनबा होनबदा सुमांग कुमई अमसुंग यावसंग कुमईबु खांगु थक्ता थिंगजिनबना कोरोना वायरस पु लाक्सिन बंगमगदौरिबा BJP लेंगा की मखादा थोकलिबा SOP हाइबडी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर खुदिमक BJP गवर्नमेंट की MLA मिनिस्टर अमसुंग सोशल वर्कर सिंगना ngakna सत्तबगी मरमना करिगिनो हाइना सेरोलसिन हांगली गवर्नमेंट सेमलिबा SOP असि नोंगमगी सुरगा चरा तालिबा मिचम मियाम खक्तगी ओइना सेमलिबरा हंगलदुना सेरोलसिन हाई COVID-19 असि जूनोटिक डिजीज अमनी हाइबडी मियोइबा अमसुंग सांगा अनिगी मरक्तगी हौरक पलाइनानी जूनोटिक डिजीज सिंग असिबु अमुक एंथ्रोपोजेनिक हाइबदी ह्यूमन मेड पोल्यूशन थोगलपनी हाइबदी मियोइबा इखोइना नुंगतीगी नेचुरल एनवायरनमेंट की काखल थुगाइदुना डिफोरेस्टेशन सिंग माल कोकथोक्तुना उवाई आंथत्पा फॉसिल फ्यूल मई थाबा मही मरोंग थाबदा पेस्टिसाइड क्या सिजनरुबा सिंगदुना ngasidi मियोइबा इखोइदा सैबी चैथेंग पिरकलिबनी World Health Organization की डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम नसु कोरोना वायरस असि मुथतपदा वारगदबा मियोइबा इखोइगा सागोनदुना लिसांग सिन्ना हिंगमिनगदौरबा महिक अमनी हाइबा वाफमसु थमख्रबनी असिगुम्बा वायरस असिबु BJP ना ngaihak की SOP खरा थोक्सिलगा कंगलै मियाम की मरक्ता डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा vulnerable ओइबा थवोंग चथगनी हाइबा वाखल थादोकदबनी हाइरी वायरस असिबु लांथेंगनरिबनी हाइदुना कल्चर एंड द ट्रेडिशनल प्रोग्राम थिंगबना ओइथोकलोय कंगleipak asigi culture traditional kya singasi kanglei natural environment ki manung chalibani haibasi BJP government na khangjin ba chungani hairi maramaduna BJP government na thingba thamliba natural environment ki manung chanba sumang kumai amasung yausang kumai gi khongpham hangtokadabani कंगleipak हाइबदी मणिपुर दा हिंगमिनरिबा कंगleicha सिंगना न्यू फॉर्मल लाइफ ओइना हिंगमिननबगीदमक्ता नेचुरल एनवायरनमेंट कल्चर एंड द ट्रेडिशन बु अवांगबा थाकता पुखनबगीदमक्ता नुपा नुपीगी लमसत नुपाना नुपीगी लमसत साजत ngakतुना थमनबगी होनबगी मथौ यामना ताई हाइबा वाफमसु आइना थिंखरबा लालहुलुप असिना थमलकली मियामना लाकदरिबा यावसंग कुमै असिबु असेंगबा नाटकी ओइबा सकलोंदा कंगलै मियामना निंगहनबा लेतना पांगथोकपियु तबु सुमांग कुमै लीला नत्रगा यावसंगी मनुंग चलिबा थाबल चोंगबा साना खोनबगी थौरमसिंग जिला परिषद नत्रगा ग्राम पंचायत की मिहुतसिंगी सेक्शन थौरांग मखादा लेकाई क्लब मैरा पाइबी सिंगना ngak सेंदुना तरुतना नुंगथिनगी मतमदा पांगथोकपियु नुमिदांगी मतमददी पांगथोकपदा लुपना अथिंगबा थमगनी हाइरी अतोप पावमना पुलिस ने फानब थीरिबा मी अमा सीना फंगले तेरा खोंगसांग बी लाइथेर लोक मनुंगदा थासिगी तरामंगादा सीना फंगखिबी मुस्नम मलिका मिसिगा मरी लेना पुलिस ने फानब थीरिबा लैखिद्रबिगा निका सोनख्रबा कोकता म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 1 दगी नोंगयाई मेयुम अनिस सहिन कुंतरेट अपोकपा MD अलाउद्दीन हारिबा सिंगरांग सीना फंगले पुलिस तगी फंगबा पाउगी मतुंगिना तोरबुंग सबल ममांग लेकाई वार्ड नंबर 4 दा लेबा खेत्रिमियुम मंगलेम चौ अमसुंग लौरेंबम इबुंगो कौबा अनिगी हिंखोल अमदे फार्म की मरक्ता लेबा ड्रेन अमदा ngarang nungthin ani sina phangkibani siriba miyo adu hojik police custody da leiriba leikhidrabagi mayambana masak takibani mahak musnam malika misiga mari lenana police na phana ba thiriba misagamani hairi asi bhaksang police na lokhalaga postmortem bidamak rims ki mokta thamkhre hairi panba yabadi malika misiga mari lenana miyamna irang horakpadagi aniski yum miyamna thugai khrabani atopa pawmana singnanigai oina angang ama mangkhre
बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मोइरांग पुलिस स्टेशन कोनबा तोरबुंग गोविंदपुरदगी थासिगी तरामंगागी नुंथिन पुंग अहुम मखाई ताबदा यामना सिंगनिंगाई ओइबा मौंगदा सही निपान रोम तंगाइरिबा अंगांग नुपा मचा अमा मांगखिबदगी ngasi phawba thiba khangdana leiri thiba khangdana leiriba angang sigi maming laisram abinash kawi mahak torbung govindapur mamang lekai dagi laisram anand amasung laisram ongbi sophia ani gi machanu pani mangkhiba angang sigi yumda ngasi pangthokkiba pawgi mifam amada lekai gi maira paibi m kumari leimana hai angang asi yumgi makha thangbada leiba pukri amagi mapanda numit aduda makhoi angang ahum punna sanarambani adubu ngai hak kanaraba matungda mamana angang si lekai da thirakpada maga sanaramba angang amana haibadagi masak khangdaba jacket litpa nupa amana nongpok pang pukre haiba khanglaki ngasi phawba mari makhong khangdana leiriba angang asi thibada manipur police amadi miyamna mateng pangbiu haiba wafam thamlakli atopa paw mana sanaton misi gi khongjang sangsilli Maheroi sanaton athokpam gi misi gi langla langjin puthokduna achumba wael phanganbiu haina taksinduna khurai thangjam lekai da miyamna wakat mifam phangkhre Justice for Sanaton athokpam gi miyeng makha da pangthokki mifam aduda imung manung amadi lekai gi miyam saruk yaki asum wael phangalu haibagi kholausing lauki mifam aduge iroinana rimsta emphil tawriba leikhidrabagi mache sanathoina hai ngarang jenimsta ipanupa gi postmortem examination tawkhre yaragadi athu matamda postmortem gi examination gi report phangan biu amadi marik chumna thigat piduna achumba wael pibiu haina mahang makha tagi leikhidrabagi mayamba arno na hai Sanaton asi mingonda kaijadaba amadi mamitna phawba hangatna yengba ngamjadaba inaunupani sahi ani makhai khaktang ngayu doctor oiragadabani haina itat tatna ikhoigi apokpa amadi apokpida phongdok charambani inaunupagi misi asi yamna chingnei leibak miyamna achumba puthokpada mateng pangbiu haina sumhang phongdoki ningsingba yai masagi sahi kuni thoi rom surba rimsta MBBS manga suba semester tamliba Sanaton hokhiba ningthaukawa nimita singnaningai oiba mongda hostel ka da sirambani Justice for Sanaton athokpam kauba JSC ama semduna langla langjin amadi senaba mioi sing puthoknaba Manipur lengakta pungni phuni pangi matam thakhrabani atopa pawmana COVID second wave ki PM na warning tawkhre Laibak asigi state khara da coronavirus ki second wave lakpagi matangda Prime Minister Narendra Modi na Chief Minister Singda hen section thorang lokhanaba warning tawkhre COVID-19 laiset ki ani suba wave haibadi emerging second peak state khara da lakpaga mari leinana ngasi Prime Minister Narendra Modi na video conferencing ki khuthangda Chief Minister Singha wari shanaki Chief Minister Singha wari sanaba aduda Prime Minister Narendra Modi na hai leibak asigi state ayambada hoji coronavirus ki second peak yaurakliba asida aikoi khudimangna akanba section thorang lokhotpa darkar oi Prime Minister makha taraduna hai ani suba tangkak si thengana ba ikoina micro containment zone sing khaidokba amadi SOP sing ningthina amadi section na chanhanba mathau tai hoji akhoina matam chana section thorang lokhattaba tarabadi ani suba web asi leibak sinba thungna sandorokpa yai haiba wafam thamladuna Prime Minister na hai ani suba tangkak oina sandorokliba laisat asi laksinaba ikoina akhanaba thorang sing lokhatkadabani leibak asina COVID-19 mai pakna lantheng chathakre haiduna section daba tarabadi mai thibasu lakpa yai haina su Prime Minister na warning tawki Prime Minister Narendra Modi na makha tana hai COVID-19 laisat asi hojik city area khakta da sandokpani manung hanjinba mafam singde yaude Prime Minister na hai maruoina COVID laisat asi ani suba tangkak asigi oina metro city singda sandokpa thengnari aikhoina metro city singbu tier 1 amasung tier 2 haina ani thongna khaidok tuna yengba yai Hojik city khakta da laisat asi sandork libasi remote area singda yaurak tana ba ikhoina thingadabani karigumba laisat asina remote area singda sandokpa horak labadi masibu lakshina ba honabada awawa kya ama mayok narakpa yai haina su Prime Minister na panki mahakna hai mafam khara da COVID laisat asi amuk sandorok pa gi sang atei mafam singda gi heli masida ikhoina akan ba mieng sangbatai State khudimangna section thorang lokhat patai aikhoina center amasung state laingakna aikhoigi miyambu ngak sen batai haina su phongdoki Prime Minister Narendra Modi na medical infrastructure amadi technology da hena invest tawbagi darkar lei haiba wafam thambaga loinana COVID-19 laisat amuk hanna sandokpa horakliba si aikhoigi section thorang da kari ahoba leibage haiba du khangdokpa thidokpa mathau tai haiki aikhoina medical infrastructure sing maroina ambulance network amadi patient singi phamungna singba matik chana thamduna laisat si sandokpa thingna ba honagadabani haina su Chief Minister Singda pautak piki aranba pausing maroina miyamda akiba pokhan getaba wafam sing sandokpa thingadabani haiba wafam thamladuna Prime Minister na state singi Chief Minister Singda hai aikhoina aikhoigi miyambu aki tujungba pokhandana ba honagadabani aikhoina akiba pokhan ba yaba statement sing piroidabani Chief Minister Singda akan ba thabak sing lokhatnaba khangan khiba aduga mari lenana PTI gi report aman hai Maharashtra Punjab amadi Madhya Pradesh na singba state singda COVID-19 gi case sing masing hengalakpa uri amasung handak talaiba asigi district humdra romda positive oibagi chang cha da chama ga yankhai henna hengalakpa uba phangli
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯤꯡꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯑꯊꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯥꯎꯍꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯇꯦꯁ ट्रैक एंड ट्रीट असी हौजिक हक्चिना लौगदबनी मरमदी मसी लाइसेट असी संदोरखिबदगी सही अमा हेन चथदुना लाक्लबनी अमदी मसीदगी कानाबा यामना फंख्रबनी हाइना प्राइम मिनिस्टर न फोंदोकी अबुनबो कोरोना वायरस टेस्टिंग की चादा हुंद्रा हेना आरटीपीसीआर टेस्टिंग यौहनगदबनी हाइना प्राइम मिनिस्टर न नहुना थमखिबगा लोइनाना छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश केरला अमदी ओडिशा न सिंगबा स्टेट सिंगदी अयामना एंटीजन टेस्टिंग दा तांगदुना लैरी हाइकी वैक्सीन अरेमदा मांगहनदबा अमसुंग वैक्सीनेशन सेंटर सिंग खरगे हेना हांगदोकनबा वाफम मोदी न थमकी कोरोना वायरस की मायोक्ता इंडिया अकनबा लांथेंग अमा चथरी अमसुंग लांथेंग असिना मालेमदा अफबा खुदम थमली हाइना पल्लदुना लैबाक असिना लाइसेट असिदगी फगलकपगी चांग चादा मौद्रा तरुकनी अमसुंग सीबगी चांगना ख्वाइदगी नेमबसिंगी मनुंग चली हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न मखाताना फोंदोखी अदुगा मसिगा मरी लेनबा पाव अमना मणिपुर मी 3 पॉजिटिव ओइखी हौखिबा पुंग कुनमरी की मनुंगदा मणिपुर जनरल पॉपुलेशन की नुपा अनि नुपी मंगा कोविड पॉजिटिव ओइखी अदुमपु पुंग कुनमरी असिगी मनुंगदा मियोय अमत कोविड 19 न लेखिदबगी रिपोर्ट लैते हेल्थ डिपार्टमेंट की वांगांग लोइसु ओइरिबा रेजनल डायरेक्टर डॉक्टर खोइरोम सचिकुमार मंगान थादरोक पसेरोल अमगी मतुंगिना मियोय 3 पॉजिटिव ओइखिबदु इनसेंट डायग्नोस्टिक्स दा मी अनि चुराचानपु आरएटी दा अमा नोने आरएटी दा मरी अमसुंग पब्लिक हॉस्पिटल दा मनी पॉजिटिव ओइखिबसिंग अदु जनरल पॉपुलेशन दगी ngaktani मखोइगी मनुंगदा बिष्णुपुर दगी अमा सेनापति दगी अनि अमसुंग नोने दगी मरी यावरी मखोइगी कांटेक्ट ट्रेसिंग यावना मेडिकल की ओइबा दरकार लैबा थबकसिंग लौखले हाइरी अमरोमदा हौखिबा पुंग कुनमरी सिगी मनुंगदा स्टेट सिदा कोविड 19 न मियोय अमता सिखिदे स्टेट असिदा ngasi फावबदा कोविड न लेखिदबा मसिंग 463 डॉक्टर खोरम सचिकुमार की चेरोल सिना हाई हौखिबा पुंग कुनमरी सिदा कोविड तगी फदुना डिस्चार्ज तौखिबा मियोय मरीनी मखोय लोइनमक होम आइसोलेशन तौदुना लैबा ngaktani हाइरी ngasi फावबदा मणिपुर दा कोविड 19 पॉजिटिव ओइखिबा मसिंग लिसिंग कुनमापन गा चहुम कुलहुमदोइनी मसिंग मनुंगदा जनरल पॉपुलेशन की लिसिंग कुनमंगा गा चनिपान मरफुनिपान अमसुंग सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स दा लिसिंग अहुम गा चामरी कुंथा मंगानी अदुगा फगतखिबा मसिंगना लिसिंग कुनिपान गा चमापन कुनिथोइनी मसिगे मनुंगदा जनरल पॉपुलेशन की लिसिंग कुनमंगा गा चामरी मौद्रा हुमदोय अमसुंग सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स दा लिसिंग अहुम गा चामरी कुनमापनी हौजिक स्टेट सिदा लैरिबा एक्टिव केस मसिंग कुनिपानी मसिगे मनुंगदा जनरल पॉपुलेशन दा कुंतरुक अमसुंग सेंट्रल सिक्योरिटी पर्सनल की अनीनी स्टेट असिदा लाइसेट असिदगी फगलकपगी चांग चादा मौद्रा निपान दशमिक तरुक अहुमनी चेरोल असिना मखा तारादुना हाई ngasi फावबदा मणिपुर दा कोविड वैक्सीन कापखिबा मियोय मसिंग लिसिंग हुमद्रा तरेट का चनिपान तरामापन सुख्रे मसिगे मनुंगदा हेल्थ केयर वर्कर मसिंगना लिसिंग कुंथ्रा गा चनिपान मरफु तरुकनी हाइरी ngarang hida kapkhiba masingna chatruk kamaudrani thoini hairi amaromda hokhiba pung kunmari gi manungda mioi taret positive oikhrabasu madugi mamang pung kunmari gi manungda mioi ama amadi madugi mamang gi pung kunmari dadi mioi amata positive oikhidabani मणिपुर पॉजिटिव ओइबगी चांग यामना हंथरखिबा अमदी मतम सांगना मी सीबगी रिपोर्ट लेखिद्रबसु लेबाक सिगी मफम क्यादा पॉजिटिव ओइबगी चांग हेंगलकपा येंगलगा अमदी मणिपुर दे यामना खुदोंचादबा फिबम लाक्तनबा लौखटपा सेक्शन थौरांग ओइना मी अमगा हेक्ता थेंगदुना लैना संदोकपा याबा यावसंगी थाबल चोंगबा अमदी सुमांग लीलाना सिंगबगी थौरमसिंग लैंगांगना थिंगबा थमख्रबनी।